ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилооти ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон менамоем. Дар студия Наргиз Шарифзода. гӯшту тухми мурғ дар Тоҷикистон аз маҳсулоти серталаб ба шумор рафта. Барои рушди соҳаи паррандапарварӣ аз ҷониби давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор барномаҳо қабул гардиданд. татбиқи барномаҳои давлатӣ ва имтиёзҳо барои тараққиёти ин соҳа имрӯз самара меорад ва дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ба паррандапарварӣ ҳамчун омили муҳими таъмини бозори истеъмолӣ эътибори ҷиддӣ зоҳир мегардад. айни замон дар ҷумҳурии Тоҷикистон 194 корхона дар ин самт фаъолият мекунанд. тафсилоти бештари мавзӯъ дар гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор. рушди соҳаи паррандапарварӣ дар Тоҷикистон агар қаблан ҳаҷми зиёди тухму гӯшти парранда аз хориҷи мамлакат ворид мешуд, давоми солҳои охир раванди босуръати бунёди корхонаҳои муосири паррандапарварӣ имкон фароҳам овард ки талаботи бозори дохилӣ бо маҳсулоти ватанӣ қонеъ карда шавад. дар баробари расидан ба ин ҳадаф нақшаи содирот ҳам таҳрезӣ мегардад, зеро дар Тоҷикистон барои рушди соҳаи паррандапарварӣ имконият зиёд аст ва ҳукумати мамлакат бо пешниҳоди имтиёзу сабукиҳо рақобатпазирии корхонаҳоро таъмин менамояд. бо таваҷҷӯҳ ба рушди соҳа бо иқдоми бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз соли 2018 ба муҳлати 6 сол корхонаҳои паррандапарварии ҷумҳурӣ аз супоридани андоз аз фоида, арзиши иловашуда ва молу мулки ғайриманқул озод гардида, барои воридоти технологияву таҷҳизоти замонавӣ боҷи гумрукӣ ҳам аз байн бурда шуд. бо татбиқ гардидани имтиёзҳои андозию гумрукӣ ва мавриди амал қарор гирифтани барномаҳои давлатӣ аз соли 2018 инҷониб дар ҷумҳурӣ бо дастгирии бевоситаи президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва саҳми соҳибкорони ватанӣ шумораи корхонаҳои паррандапарварӣ зиёд ва истеҳсоли гӯшту тухм чандин маротиба афзоиш ёфт. аз ҷумла таи 3 соли охир дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ба истиқболи 30-юмин солгарди истиқлоли давлатӣ 130 корхонаи хурду бузурги паррандапарварӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд, ки ин давраро метавон замони рушди ин соҳаи сердаромад ва таъминкунандаи асосии бозор бо тухму гӯшт арзёбӣ намуд. тадбирҳо дар самти бунёди корхонаҳои нав бо мақсади таъмини бозори дохилӣ бо гӯшту тухми парранда дар баробари дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар вилояти Суғд назаррас аст ва барои тараққиёти соҳа соҳибкорон ташаббускоранд. аз 28 то 30 июли соли равон мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани 5 корхонаи нави паррандапарварӣ дар шаҳру ноҳияҳои Айнӣ, Шаҳристон, Спитамен, Бобоҷон Ғафуров ва Бӯстони вилояти Суғд самараи иқдому ташаббусҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳисоб меравад, ки аз ҷониби соҳибкорони ватанӣ сохта шудааст. аз ин шумора 3 корхона дар самти истеҳсоли тухм ва 2 корхона дар самти истеҳсоли гӯшти парранда фаъолият мекунанд. мавриди зикр аст, ки дар замони соҳибистиқлолӣ дар доираи дастуру супоришҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вилояти Суғд соҳаи мазкур рушд карда, айни замон дар 115 корхонаи паррандапарварӣ наздики 4 миллиону 400 ҳазор сар мурғ парвариш меёбад. дар шаҳру ноҳияҳои вилоят давоми 6 моҳи соли 2021 истеҳсоли гӯшти мурғ ба 7760 тонна ва тухм ба 285 миллиону 745 ҳазор дона расонида шудааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маросими ба истифода додани корхонаҳои нави паррандапарварӣ ба кори соҳибкорони вилоят баҳои баланд дода, онҳоро дар роҳи расидан ба натиҷаҳои аз ин ҳам назаррас ҳидоят карданд. ёдовар мешавем, ки айни замон дар мамлакат аз 194 корхонаи фаъолияткунандаи соҳаи паррандапарварӣ 107 корхона ба истеҳсоли тухм ва 87 корхонаи дигар ба истеҳсоли гӯшти парҳезӣ машғул мебошанд. ин дар ҳолест, ки то соли 2017 дар мамлакат ҳамагӣ 65 корхонаи паррандапарварӣ фаъолият дошту халос. дар соли 1991 бошад 21 корхона. тибқи маълумоти расмӣ соли 2020 дар мамлакат саршумори парранда ба 9,8 миллион сар, истеҳсоли тухм ба 983,1 миллион дона ва истеҳсоли гӯшти парранда ба 30,6 ҳазор тонна расид, ки назар ба соли 2017 саршумор 4,5 миллион сар, истеҳсоли тухм 641,7 миллион дона ва истеҳсоли гӯшти парранда 23 ҳазор тонна ё худ 4 маротиба зиёд гардидааст. дар соли равон бо мавриди баҳрабардорӣ қарор додани корхонаҳои нав ва истифодаи иқтидорҳои мавҷуда нишоноди мазкур зиёд хоҳад шуд ва тамоми талошу тадбирҳои ҳукумати мамлакат дар самти таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти ватанӣ равона карда мешавад. Абдуваҳоби Абдусаттор, Убайдиллои Саидвалӣ барои барномаи ахбор.
дар замони соҳиб истиқлолӣ бо татбиқи муваффақона яке аз ҳадафҳои стратегии мамлакат раҳоӣ аз бомбасти коммуникатсионӣ имкон фароҳам овард ки ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар шоҳроҳҳо дар ҳама фаслҳои сол таъмин карда шавад. амалӣ кардани тадбирҳои муассир дар соҳаи роҳу нақлиёт ба рушди соҳаҳои хоҷагии халқи мамлакат замина гузошта бо бунёди инфрасохтори зарурӣ ба кишвари транзитӣ табдил ёфтани Тоҷикистон мусоидат намуд. гузориши Маҳмадалӣ Сафар. татбиқи муваффақона яке аз ҳадафҳои стратегии мамлакат раҳоӣ аз бомбасти коммуникатсионӣ имкон фароҳам овард ки бо бунёд ва навсозии роҳҳои автомобилгард ва нақбу пулҳои дорои аҳамияти байналмилалӣ дошта пешрафти соҳоти мухталифи хоҷагии халқ таъмин гардида ба ин васила сатҳи зиндагии мардум ба маротиб баланд шавад. амалисозии лоиҳаву барномаҳои давлатӣ дар соҳаи роҳу нақлиёт ба рушди бесобиқаи соҳа мусоидат карда имконоти рафтуомади воситаҳои нақлиёт дар ҳама фаслҳои сол тариқи шоҳроҳҳои мамлакат таъмин карда шуд. бо ин мақсад дар солҳои соҳиб истиқлолӣ дар соҳаи нақлиёти кишвар 53 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ ба маблағи 2.3 миллиард сомонӣ амалӣ гардида беш аз 2200 километр роҳҳои дорои аҳамияти байналмилалӣ бунёд ва ба истифода дода шуданд. ба нақша гирифта шудааст ки солҳои наздик бештар аз 1500 километр роҳҳои байналмилалӣ сохта ба истифода дода мешавад. дар айни ҳол дар соҳаи нақлиёт татбиқи 15 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ ба маблағи умумии 8 миллиард сомонӣ идома дошта соли ҷорӣ татбиқи 4 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ ба анҷом мерасад. соли 2020 татбиқи лоиҳаи азамсозиё ки сохтмони роҳи сесатҳа аз буруши хиёбони Абуалии Бисино то дарвозаи ғарбии шаҳри Душанбе, яъне аз шаҳраки Шифобахш то дарвозаи шаҳри Душанбе ба анҷом расонда шуд. ҳамзамон сохтмони таҷдид ва азамсозии роҳи Кангур Балҷун Ховалинг низ ки аз ҳои маблағҳои сарфашудаи роҳи Босии Ховалинг татбиқ карда шуд ба анҷом расонда шуд ва дар соли ҷорӣ бахша ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон марказ тасмим гирифтааст ки сохтмони роҳи Душанбе Бохтар марҳилаҳои 1 ва 2 бо дарозии умумии 73 километрро пурра ба анҷом расонда ба истифода спорад ва хушбахтона дар соли ҷорӣ инчунин татбиқи лоиҳаи таҷдид ва азамсозии роҳи оби гарм Нуробод ки аз 3 қитъа иборат аст татбиқи он оғоз гардид ва дар ҳолати имрӯза дар қитъаҳои 1 ва 2 он корҳо ва сафарбаркунии пудрачон оғоз гардааст. дар соли ҷорӣ дар доираи лоиҳаи шабакаи усурии роҳҳо ки аз 3 қитъаи роҳ иборат аст корҳоро анҷом диҳем. ин ҳам бошад қитъаи роҳи Бохтар Данғара қитъаи дуюми он Оқмазор Данғара мебошад ва ҳамзамон роҳи автомобилгарди Ҳулбук Темурмалик Кангурт бо дарозии тахминан 60 километр татбиқ он дар назар аст ва ҷиҳати ҳарчи зудтар оғоз кардани он тамоми сари кӯшиш ба харҷ дода истодаем. ҷиҳати сохтмону таҷдиди инфрасохтори нақлиётиву коммуникатсионӣ ва бунёди долонҳои транзитии нақлиётӣ соли равон татбиқи боз 10 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ ба маблағи умумии 8 миллиард сомонӣ оғоз мегардад. дар доираи ин лоиҳаҳо сохтмони қитъаҳои қалъаи Хун ванҷи шоҳрои Душанбе Кулма, Қизилқалъа Бохтари шоҳрои Душанбе Бохтар, роҳҳои мошингарди Ҳулбук Темурмалик Кангур ва Бохтар Данғара Хуҷанд Конибодом, сохтмони пулҳо аз болои дарёи Панҷ дар мавзеи Кокули ноҳияи Фархор ва дарёи Ғун дар шоҳрои Хоруғ, таҷдиди роҳи мошингард ва бунёди долонҳои зидди тармавӣ дар мавзеи Барсеми ноҳияи Шоҳнон амалӣ карда мешавад. соли ҷорӣ лоиҳакашии роҳи мошингарди Данғара Гулистон ва Гулистон Кӯлоб пурра ба анҷом расонида соли 2022 сохтмони онҳо оғоз мегардад. яке аз ин лоиҳаҳо лоиҳаи таҷдиди роҳи автомобилгарди Кӯлоб Қалъаи Хун қитъаи А ва Ф мебошад. ҳадафи асосии лоиҳаи мазкур ки ба анҷом расонидани сохтмони роҳи автомобилгарди Кӯлоб Қалъаи Хун мебошад ки он қисмати шоҳроҳ ба ҳисоб рафта пойтахти ҷумҳуриро бо сарҳади ҷумҳурии мардумии Чин пайваст менамояд. бо сифати баланд амалӣ гардидани лоиҳаҳои сармоягузории соҳа ва истифодаи технологияҳои муосир ва тақвияти инфрасохтори нақлиётӣ, ташаккули долонҳои нақлиётии транзитӣ баромад ба бандарҳои баҳрӣ, бунёди терминалҳои назди сарҳадӣ ва марказҳои логистикӣ имконоти бештареро дар рушди минбаъдаи соҳаи роҳу нақлиёт ба вуҷуд хоҳад овард. идомаи ахбор. мувофиқи маълумоти фаврии раёсати растанипарварӣ соли равон дар Тоҷикистон дар маҷмӯъ дар 401043 гектар замин кишти сабзавот гузаронида шудааст. кишоварзони мамлакат дар ин давра ҳар қид аз замини конрамро оқилона истифода бурданд ва имрӯз меҳнати онҳо самар оварду бозорҳои мамлакат ғанӣ аз меваю сабзавоти истеҳсоли ватанӣ гардид. шарҳи муфассали мавзӯъ дар таҳияи Нуриддини Қурбон ва Меҳрӯзи Ҷумъа. фаровонии бозори истеъмолӣ аз меҳнати шабонарӯзии деҳқонон шаҳодат медиҳад. мувофиқи иттилои масъулон то рӯзи 23 июли соли ҷорӣ дар ҷумҳурӣ ҳамагӣ 791260 тонна
سبزوات جمع‌آوری کرده شده است که این نسبت به همین دوره سال گذشته 2773 تن زیاد می باشد. خوشبختانه امروزها بازارهای پایتخت مملکت شهر دوشنبه پر از میوه، سبزوات و پالیزی می باشد که این نشانه بوبرکتی است. همساله در نتیجه زیاد نمودن میدان کشت سبزوات و استفاده عاقلانه و ثمرناک هر قطعه زمین کرم آبی حجم استحصال آن افزایش یافته، طلبات اهالی با میوه و سبزوات تر و تازه کشاورزی استحصال وطنی تأمین کرده می شود. بازارهای پایتخت از زحمت و برکت مرد دهقان پر از میوه از جمله سیب و زردآلو، شفتالو، انگور از جهت اکولوژی تازه می باشند. کشاورزان مملکت در شرایط پهنشوی بیماری کووید 19 که بر رشد همه ساحه‌ها مخصوصاً کشاورزی تاثیر جدی رسانده است نگاه نکرده، یگان قطعه زمین کرم را خالی نمانده جهت تامین بازار استعمالی با عرق جبین زحمت کشیده در این سمت سهم ارزنده خویش را می‌گذارند. نتیجه مهنت کشاورزان است که امروز بازارها پر از سبزوات و پالیزی از قبیل تربوزه و خربوزه میباشد. به این مثال شده میتواند کارخانه واحد دولتی بازار دهقان و بازار یک لخت فروشی وارث سامان شهر دوشنبه امروزها این بازارها از محصولات کشاورزی فراوانند. اهالی مملکت علل خصوص ساکنان و مهمانان شهر دوشنبه به ممنوعیت میتوانند همه گونه میوه و سبزوات، پالیزی و دیگر محصولات کشاورزی را که فراوان است دسترس نمایند. بازار ما فراوان همه چی به نرخ دسترس، تربوز، خربوز، کارتوشکا، پیاز، چون که بازار رو تامین کرده ایستادن چیزی که به ما در کار است ما با نرخ دسترس خرید میتوانیم. حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد رشد ساحه کشاورزی و به این وسیله تامین امنیت عضوقواری مملکت همساله کشاورزان را همه‌جانبه دستگیری می‌نماید و به آنها شرایط و امکانات فراخ را فراهم می‌آورد. نتیجه زحمت ساختگی‌لانه کشاورزان و چاره‌های عملی نموده حکومت امکان داد که ما امروز در فراوانی محصولات استحصال خودی قدم‌های استوار گذاریم. پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با نظرداشت وضع مرکب جهان امروزه و با مقصد دستگیری دولتی کشاورزان مملکت و تامین فراوانی بازار استعمالی تمام کشاورزان مملکت را برای یک سال یعنی سال 2021 از پرداخت انداز یگانه زمین آزاد کردند که این عامل نیز بر رشد ساحه و زیاد گردیدن حجم استحصال محصولات کشاورزی زمینه اساسی فراهم آورد. فراوان حاصلی از استفاده ثمرناک زمین پیوسته در زمین مهنت کردن دهقانان به دست آمده است که امروز اهالی مملکت از میوه و سبزوات استحصال خودی کم شیرین می‌نمایند. نوریدین قربان، مهروز جمعه، عبیدالله سیولی برای برنامه اخبار. در دایره سیاست معارف پرورانه حکومت جمهوری تاجیکستان و در دایره تدبیرهای آبادانی با استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی در ساحه معارف دستاوردهای نظر است به مشاهده می‌رسد. نوسازی و بنیاد یک قطار بناهای نوی مؤسسه‌های تعلیمی در مملکت امکان فراهم آورد که تحصیل طبق استانداردهای بین المللی به راه مانده شود. گزارش خورشیده نجمی‌الدین. حکومت جمهوری تاجیکستان در دوران استقلالیت دولتی در برابر تامین گردیدن رشد اقتصادی مملکت جهتی به طلبات زمان معاصر جوابگو گردانیدن فعالیت انفراستراکتوری همه بخش‌های اجتماعی و در نوبت اول ساحه علم و معارف پیوسته دقت مخصوص ظاهر نموده تا امروز در سمت بنیاد و از نوسازی مؤسسه‌های تعلیمی در مملکت تمام چاره‌های ضروری را عملی نموده ایستاده است. طبق معلومات آماری دسترس گردیده سال 2020 در قلمرو جمهوری از حساب همه سرچشمه‌های مبلغ‌گذاری 154 بینای مؤسسه تعلیمی و بینای علاوگی در نزد مؤسسه‌های تعلیمی برای 29652 جای نشست ساخته به استفاده داده شده است. طبق معلومات آماری دسترس گردیده سال 2021 در قلمرو جمهوری از حساب همه سرچشمه‌های مبلغ‌گذاری 215 بینای مؤسسه تعلیمی و بینای علاوگی در نزد مؤسسه‌های تعلیمی برای 48480 جای نشست ساخته و استفاده داده می شود. در دوران استقلالیت دولتی در جمهوری تاجیکستان 3020 بینای مؤسسه تعلیمی و بینای علاوگی در نزد مؤسسه‌های تعلیمی برای 642632 جای نشست با مبلغ 4 میلیارد و 664 میلیون سومانی ساخته و استفاده داده شده است. این است که حکومت جمهوری تاجیکستان بر رشد انکشاف بی‌میلان ساحه معارف و علم صدها صفت دانش‌اندازی خوانندگان و دانشجویان در همه زینه‌های تحصیلات، صفت دانش‌اندازی قشر آینده‌ساز ملت، تیار کردن کادرهای بلند اختصاص توجه خاصه ظاهر می‌نمایند. یکی از پیشرفت‌های ساحه معارف این است که
از 11 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی تعداد مؤسسه‌های تحصیلات عالی کشور در جمهوری به 41 عدد رسیدن. از 11 عدد به 40 یعنی 30 عدد مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی زیاد گردیدن و از 43 عدد مؤسسه‌های تحصیلات میانه کسبی که با نام کالج‌ها امروز یاد میشن، امروز تعداد آنها به 78 عدد رسیده است. همچنین مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، مؤسسه‌های تحصیلاتی تا مکتبی که زینه اولی تحصیلات به حساب می رود و امروز همه در سیاست خود پرزیدنت جمهوری تایسان پیشوای ملت زمان ساحه معارف را ساحه کلیدی اعلام داشتند و در رابطه با این مسئله تمام جید و جهد به آن روانه شده است تا امروز ما بتوانیم که در برابر دیگر کشورهای پیشرفته عالم در روند تیار کردن کادرهای بلند اختصاصی که نه تنها به طلبات بازار مهنتی تاجیکستان بلکه به طلبات بازار مهنتی بین المللی تمام کشورهای پیشرفته جهان جوابگو باشند، یعنی همین گونه ما متخصصان باید آماده بسازیم. در دوران استقلالیت از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان برای بلند برداشتن مقام آموزگار و دستگیری ساحه معارف تمام چاره‌های ضروری اندیشیده شد. همزمان در برابر این برای دستگیری جوانان شرایط خوب کاری و امتیازهای زیاد در جمهوری پیش بینی شده است و اول عصر 21 در مملکت عصر کامپیوتر کنونی عمومی نامیده شد، چون که در این دوره استفاده تکنولوژی کامپیوتری تمام طبقه های جامعه را فرا گرفت. خورشید نجمیدین، فیروزی موسی، دوشنبه اخبار. озмуни ҷумҳуриявӣ фурӯғи субҳи донои китоб аст бори дигар қудрати китоб ва тавоноии илму донишро ба намоиш гузошта дар замири ҳар наврасу ҷавон рағбати воқеиро нисбат ба китоб ва мутолиаи он бедор намуд. имрӯзҳо дар мамлакат даври дуюми озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст оғоз гардидааст. зулфия раҳимзода оид ба аҳамияти озмуни мазкур гузориш омода намудааст. کتاب برای هر انسان در دانش، خیرات، معرفت و فرهنگ را می‌کشاید. آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است که به واسطه با اقدام پیشوای ملت 3 سال اینجانب در مملکت برگزار می‌شود. یکی از راه‌های اساسی جلب کردن نورسان و جوانان به کتابخوانی، ترغیب مطالعه پیوسته کتاب، رو آوردن به فرهنگ و معرفت و به سرچشمه بزرگ معنویات میباشد. آزمون مذکور نه تنها توجه اهل علم و ادب و مکتب بچگان را به مطالعه کتاب جلب نمود، بلکه برای کتابخوان گردیدن دیگر قشرهای جامعه نیز تکانی جدی بخشید. در سال روان دور یکم آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است در مؤسسه‌های معین گردیده طبق نظامنامه گذرانیده شده. امشب و روزها دور دوم آن در بعضی شهر و ناحیه‌ها آغاز گردیده است و در بعضی دیگر شهر و ناحیه‌ها آمادگی جریان دارد. سال اول است که در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. از روی نمایش سرای جهان اشتراک می‌نمایم. من زیاد است از 85 اثر بدیعی را مطالعه نمودم. 20 رمان، 40 پاوست، 25 حکایه و پیاسه را مطالعه نمودم. در دوره مکتبی من اشتراک کردم و خوشبختانه صاحب جا هم شدم، جای یکم گرفتم و در دوره ناحیوی راه خط گرفتم. ما در دوره یکم آزمون اشتراک کردیم و اون رو سربلندانه گذراندیم. حالا باشد در دوره دوم آمادگی دیده ایستادیم. از روی نامیناسیون ادبیات معاصر خودی من برآمد کردم میخوام و نامیناسیا چقدر که همان خواننده وقتی که پیشنهاد میکند از روی همون طبق نظامنامه گذرانده می شود. 70 غزل و 50 اثر، 20 رمان، 34 پوست و دیگر داستان‌ها و قصه‌ها را پیشکش کردم. آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است ثابت نمود که انسانی که پیوسته کتاب میخواند دارای دانش بلند، مهارت خوب فکرانی، سخنگویی، معرفت، مدنیت و فرهنگ فوق‌العاده میگردد. این تشبث یک سببی شد که ما به من بعد میتوانیم که حتی در سطح بین الملل برای نشان دادن سطح خوانش کتاب، کتابخوانی بلند برداشتن سطح معرفتی مردم، یعنی وارد این گونه آزمایش ها و یارگیری ها شویم. یعنی نه فقط این یک کار خوبی در داخل برای ایجاد کردن همین فضای ذهنگرایی بود، به ضمن این در آینده ما رو به همین گونه یارگیری ها و شناخته شوی ها و معرفی شوی ها در سطح جهانی هم آماده میکنند. اقدام معرفت پرورانه پیشوای ملت در مورد همساله دایر نمودن آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است در برابر بیشتر گردیدن شوق کتابخوانی برای بلند برداشتن خودشناسی ملی و تندرستی، معرفت و اخلاق و آگاهی پیدا نمودن از غناوتمندی میراث گران ارزش نیاگان مساعدت می نماید. زلفیه رحیمزاده، حفیظ الله سعدالله، عبیدالله سیولی، اخبار.
بینندگان گرامی در همینجا برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام میرسد. خیر سلامت باشید.